Televisão Timor posso muito falar how no vai magno na vima da down iyo no a minha lá passa a Araska no situação da down a match TVs também tá bot tá tendo que não tem informação claro me tu acompanha dia com malu sire numa situação atual na dia com malu sire numa situação atual na me relata que bot kata a ni be mak hanesam blok rahu bisi ai ni be mak hanesam blok rahu bisi ai nu ni be mak Laran mus halo transporte atau ultrapassa mai Araska teteus ya kami kita acompanha como dari Serassoi Belador Lixu incluímos a San Sercelutan e a Estrada Laran at informasi kita buat cerca da daun a o Ministério Obras Públicas da daun honi equipa tu da daun e terreno huri ato hamos a Lixu ser nebe mak Nakonu e Estrada Laran Informatan dali kita buat cerca da daun Estrada Laran at halo movimento della halaba mai si transporte
Dia kemalu sira ida nama ka ita foi nga kompanyo na kata kumda di sira soi lisu nam kari Estrada Laran sa lisu blok rahum besiat mesa incluímos lisu terceiro também a equipa do Ministério de Obras Públicas do direito de Ramos na Estrada Laran atau movimento do transporte sernya bele laba mai kau dia. Jadi dalam situasi aktual nebe ami relata kita buat sira ya berdasarkan ini firmai ami si informasi kita buat sira kata parte media kita buat sira continua acompanhando fatih hamna live streaming kona ba seto halun fatih ifisau ba ya parte kontinian ba kumda di sana memang continua hela ya ponte opos seto se haruka sira sahutu sifatu tamane ida nema ka situasi aktual nebe ami relata itu buat sira ko hau no vai magno se filehigas ba mi studio live streaming televisão Timor Post di Bora dili.